يعني أثبتت الجالية السورية حكمة لا تقل عن حكمة الدولة السورية. نطلع نبوس بعض، أنا مع المركزية، بدنا نوصل لمرحلة. نحن دائما لازم نلجأ إلى الحوار. دیالوگ زمانی عاقل ام وکی کو قومی سری لتند توجیه نادن هر مروفک خودی نرینکه و دبی رزی نرینا یدن وره گرتن. براین مین کد بیکاته که سرکه اگل سوریه نه مافین وان هنه و اوت لسر وان هنه. لی بریانامه یاسایی وکی ما مافین وان وکی گله کی پاراستنه. سوریه به همو گله خواه کرد، عرب، ترکمن، آشوری، کلدانی و به همو نتوه اول و مذهبین خواه یک پاره. سوریه یا سوریان ناج بو جدابون ره او جدابون جالیه کی دم و جمره هات. دائما نتشرف بأنه نشارك أهلنا وناسنا. بعد تحرير سوريا واليوم پشتی رزگارکرنا سوریه، حکومت سوریه کنترل جزیره جنوب بدست خست. او یک براستیج با همو اندام گل سوریه و همو آزادی خوازن سوریه سرکفتنه که راستقینه. مدوان دمین داوید هن آلوزی لأوروپای دنابر اندام گل سوریه ده دیتن. او یک وکی اندام نشیران و جالی همو آزادی خوازن سوریه و براستی تی شرمزار کرن. بدست خستنا کردانا مافی خواه بریا بریارنامه یا بری سروکا دربار زمان آزادی و همولاتی بونه ده او همو پنگاونگش بینن. اگر او یک نشانه تشتکی به او نشانه وی یکی اکو دولت سوریه بر بپیشکتن و گشت بونه و دچه. راستی ایرو امهاتنا في كونغري سوري ام في حاجزي بشكينن ثقتك افاكن نافبرا ملتي سوري ثقتك افاكن نافبرا كرد نافبرا كسين عرب يعني هريمي بن هريمي مي كردي بن شيل شامي بن اجبويه كراسيه ميرو هاتنا فيدري في كونغري ام دمنن راسي ملتي كرد تجاري دعوه انفصال نكريه للسوري افراست السر كردا دي قوتن ل تفجري بارتيين سياسي تفجرا سياسيه كردي سوري تي بارتي دعوه نكريه مثلا انفصال جي سوري هر خصنا حقكي واهب سوري دا اريكار بن افاكرنا في ولاتي دا بار كردي قالك مهمه قالك جرنجاش كردارجي سوري يك بارچه به کرد ندیجی وینا لی باج ولاتا کی ما في کردات دوره پاراستن او کرد ولات کی خوازن ولاتا کی گو ما في کردات دوره پاراستن رصيد يا دياسبوري درفا يعني اف جالياتي سوري الدرفا گلکی گرنگا جبرگو او رسالتات شين نجبو هندر دولات کی دا ام دعيشن اوروبا حمو ولات کی پیشکتیا ولات کی فكريا يعني كماي ام كاربن تشنا باج جفا مجتمعاتي اوروبي ببن يك جي ام هفدو تقبل بكن يروختا قول اوروبا اف كونغرين هالو شي ببن نفبرا سوري دا بالتاكيد هو تاثيرك ويهبل هندوري سوري جي او جي ان شاء الله دروجي افغافا بيشيبو ايرو لي دروجي بيدا ان شاء الله ويقلك غافين دي انا افيتن دي افكرنا سيقدي نفبرا سوريا وسوريا دا انهم مرسومي سيزا اكيد تفجرا كردي تفيلي ميزان تشتكي ايجابيه تشتكي باشا اللي مرسوم بما انه كمرسوم ثاني يجي كرد جوي بترسم يعني اطرافي كردي تقازن اف مرسوم ببي دستورا سوريدا كفي دستورا سوريدا وقافا يكم بي جو قافنا دير طي هبن يعني ما فين كردا نبس بمنيد في مرسومه ده وحقوقنا دي ورنا صاندنش كردارا وبكفنا دستورا سوريدا قراری دوسه سال 2026 زور جوانه جبو کرد زمانی خا هین بن مکتبا دا از یکم پر کردا از زمانی خا زانم دین بکم بس از زمانی خا نزانم یازمیش بکم و تشتا برینه دلی من داده که جبونا واتشتا از دخواز بینی و قرارا دلی ایسین شاده که از تاوی و قراره ما پر کرد و قرارا خوشپوشی گرتن سپازیخه سروک احمد الشرع را دشیرم جبوی و قراره ام سورینا ام جبارزی گرگ دور کون سوریه یکه و که یک بمینه سوریه جبو همو زارت خیا که کرد به که عرب به که
کسک دین بن ام سورینا ام نجبو پارزیرانا و پارزی ناب سوریه دا گرگ ام تم تبه هفته دینکن گرگ ام جبو و والتی را بشغلن دستی خطیگن دستی هفته و پیش کتناب گرن و شخون دور کبن